Konseya Wezîran ya Konseya Ewropayê ji bo şopandina bûyerên Dadgeha Ewropa roja sêşembe ney Hezîranê li Strasbourgê dest bi civîneke stratejîk kir. Di vê civînê de binpêkirînên mafan li 24 welatan di nav da Tirkiye jî heye têne gotûbêjkirin. Di rojeva civînê de dosya herî girîng ya hevserokê berê yê HDP Selahattin Demirtaş e. دادگاه اروپا در سال 2020 ده بریار دابو که دمیرتاش بی بلگین بربچاو حتیه گرتن و آرمانجه تپساندن اپوزیسیون سیاسیه. هر وها دوسیا عثمان کاوالا جی که سال 2017 و گرتیه در روژه بدایه. دادگاه اروپا گرتناوی وکن نحقی و نیاسایی بیناسه گریه. ترکیه در سال 1954 ده پیمان ماف مروانیا اروپای امضا کرد و لگوری خالان نوتی یا دستور خوی یا بنگهین نچاره بریارین دادگاه اروپا بجیبینه. لی انقره حتی نهاجی داخازان ین به تایبتی جبو آزادگنا دمیرتاش و عثمان کاوالا بجی نعانینه. صلاحالدین دمیرتاش ده چارچوه دوسیا کوبانه ده جسال 2016 و گرتیه او ده گلان 2024 ده 42 سال جزای گرتنه آنکو زندان لحاته برین. ده چاوره کرن که کمیته وزیران روژا اینه 12 حزیران بریارن خواه یه نو درباره وان دوسیان دا به فرمی اشکره بکن.